اسمي دلول غذا السمشوم ذق فوسيد شمس اغل هموم لكن ورثيتي خير مرامان لو كانوا لي وذاج الطوم هذي جرغ داخل الجنون لكن ورثت حسي صغر يميس الصورة ويجوم لابد زد جاب غنون يمردي السجان راغان كل خميدي تمزيو خلص غونين وردو غاو اسمي مولانيو المحامينا كل سرماو المحنة نجري غسيو وقبل درس الموتيو هاين ياكو يجمع وليو السيلسي وثين ضماو السيلسي وثين ضماو غاد سنسراو للعيلان بدا غروان الناس غاكون غفراو هاينا ولانا عزيزان إذا فاتنا لا نبداو خاص تمشيك ثمور وهماو ماشي ذو مسي روحاو عاد مليل نتوالن نون عاد مليل نتوالن نون سوق نريد يتعقل دمي ما بيرور في الليل فهم الطوثي والحلال ويسن كان من ثم كثير هذا سنسخر بغل شغال هذا سن يعرق ووال تاقرا ما نمي عقل تدر تدعجل غوري تدر تدعجل غوري هيا جيك ذا سيرم تركيثي والظلرام دلي زمان يسم يفكاي الحرز دلوفاو تبورث الحبس ذي الزم فلاس ورقتي وتوشم دورة الدنيا تصجم طول عماري تمر كام طول عماري تمر كام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.